Kızlar hukuktарын kim bilir gelip aytıp bersеңиздер болот. Жаңыл келе кой. Жашоо укуктуу. Дагы келе кой. Айдын кызы эркек жашоо укуктуу, анан бирөөсүн укугунан көзөмөл. Азаматсың, жакшы. Келе кой Елена. Мамат ана укуктуу. Алмаш. Жаңыл келе кой. Ой жүгүртүүгө укуктуу. Азаматсың, дагы. Денсаулык укугу, Өзүм ойлойт жакшы. Дагы. Коргоого укуктуу, Мындай эмесе кыздар жөнүндө макала каптардан айта кетсек балдар. Салкат келе кой. Кыз муазинге узаткой. Жакшы. Дагы. Аслан келе кой. Кыз жакшы кылмак. Бул жака жактайсыз. Макала каптарда. Кыз жакшысы кымбат. Жакшы жакаларым. Kızdan ırkçaçuu, kızlarla sıylaşırız gerek Azamazlar, Жакшы кыз сөйлөйсүз. Жақшы қыз енесін сыйлайды. Жақшы, азаматlar. Анда месе балдар жаға келеріз. Балдар. Biz kızlardık oluruz. Жаңа конвенция қашан қабыл алынған? Кімайда толып Айбер келе ғой? 20 айда Біріккен ұлттар ұйымының башқы ассамблеясына тарапынан қабыл алынған. Азаматсың, жақшы. Яғайын қаралы. Kızlar meselesi